Ner malaken yam kanasin kontin barwach mabajeling en wale banarwach ke kui Rwanda genocide chala den wish kir mayadi chawore wish ka Rwanda ke Kigali gwadula ke 30 years anniversary la dung Rwanda genocide kinege dane chana Rwandese karon kinadar karon kit kelur kulbang wan widi jen bangman widong wan gwaze cha minority Tutsi gwade dane sha connecting bana je kula linkel pig ne sho gode sha nago ka ngulat ke en ka chang en jen ka ronen jen jogdien ke Sunday en biben ban je chu linkel ka do dane en broda lat ke je en wala shanga bakel ka fay ngwan ron kina daro wi de jandang rawi dong wan en wala me baje dul ka shanga baro ka fay ngwan ron kina daro wi de jandang rawi dong wan ban raje me ban je linkel gwase dane sha Rwanda ni sha connectin en tama ajar wonen jen jogdien ko baje team kanege dane sha na Rwanda ni ke dobe dane shi korje to ko jaka Rwanda ban je chu linkel go deji jogno jen nyaaka kanasun ko kenen kon tin kwai ken wor online tv ko de kon lerti de kon kalling gwasen dialen kon men chaaka la sej en kirma yadit mo ka jere wishin wini atiem nente konde shanak re wi ka Rwanda karon kit kelur kurbang manu jen bang manu dum wan kanedi shop kodi ban je linkel ka choro de ladi en kor ban je chu linkel nyaaka kanedi ko kien ashi kemen shaling gwa samo shala dinena shala no shikwar ni salpa kema yadit shawa ka Rwanda ka tiem ne te shanak ka Rwanda ka korun de shop ka jandang diok kane te shanak ka Rwanda ka Kigali nakaka karon kit kelur kurbang manu jen bang man widong wan ron kelur wide kurbang manu jen bang manu dong wan jer woni dane nak Rwanda dane ere kuramo chane di shop ke kinit kurdang diech cha connectin ken kin kudang diech akane tin kontin cha yeken cha kabat cha ro ma cha jakwen kane ti kane ti la Rwanda cha kanna ka jer wona moni kane ti kini to kudang diech to shiko wopin ke cha ganna ka jan ko allela lat kenu Rwanda genocide to ka karon kit kel wir kurbang wan wir jen bang man dum wan anang na shakan nang ninti chop ko kor shala de no kon kor chetene ka ninti chop ko kor cheda ka pes dang jok with ninti tot ka gwaze dane nak neti kinit ku dang die re wech ka Rwanda kanete konte nak re we ka Rwanda ka Rwanda minority dor mutual ke Tutsi community kanete konte chanak long te chanak wutuni re wecha ka Rwanda shit ka taye dane choda lat re wecha ka South Sudan chi South Sudan ne ti shop ke kinit ku dang wan cha kanak kariune ne ti kan dial kanwari cha sel bukir ma yadi cha ja chol ko en me chalat re we ka South Sudan ken me chi to re we ka Rwanda ka Kigali cha la den o perken ko ne te konte naka ka minority naka mo ka minority kene de kwiniken kane de shwal ke Tutsi tribe ke Tutsi community kane te nang na ke wutuni chit ka me chi to re we ka South Sudan cha nuare cha kanak kariu nuari kan dial don nuare kane de kona chanak kane de kon nang na ke dinka ke jang kane de to dinka kala majority mo nuare kala minority mo shit ke me chi to ka Rwanda cha roje ma cha jalat cha kanak ka rikir ma yadit atu ga na ka ron kina daro wi wal jok wona ka ron kina daro wi wal bakel cha roje ma cha jalat ko karun content chi kor cha ga chop chala de no serpe ke ma yadit wen wejemi ko bikano rach kana Paul Kagame Ramadana la kor Rwanda ka Kigali ko doba dana de East Africa community darun nyam kajem ko any East Africa community Ramadana roaje self kema yadit en Paul Kagame ko la kor dan roach Rwanda ka jenra medane shirik to shiguren lat ko gwaze dan mete dor kan wi kwam ka ron kit kel wir kurbang wan wir jen bang wan dum wan antama ajen chengan jen jogdien ko ba Rwanda jen sai ba je team ko choro da binyo ka mi boronyok re wecha ka East Africa gor ke jeno tai dan choro lat ke je de nyoko tok chengni me che tok ron kin daro wel diok wona ka ron kin daro wel bakel re wech ka South Sudan chala do en wo no modero do ko kapchong ko do ba dan chalat ke je
kan o chiritin kokien chikarodian binyok kami beka wakami beka ko mishi jen East Africa community mishi kamat ka chikaritin kontan mwanga ka chiken kanen kel de korame ki tanda na liuka je da chu tok de na chure malka jen dol ndana ba dul run ka shanga baro ka fay ngwan ron kin dara wudi jen dang ro ngwan charo je ma chaja kwen ko ba je linga ne dial self kema yadit chawa ka Kigali ke ka Rwanda ka Ramadan enema ke airport ke Juba International Airport Dr. Rengma Chaten Durgun Ramadan la Vice President Rewi ka South Sudan men gur self kema yadit ke Ramadan ete ka gak ken self kema yadit me to kor karon kina dara wudu waljop jelera mede linga jan gwasa men go shikir ma yadit che wore wi ka Rwanda ko ba jen side da na sha tusi ni sha ganna ka je ba jawtim keno chero de men nyoko no batene de banak ka East Africa charo jmo chaje kwene nono mi jira ma jidit ke jen channel me gorno jen bi je nyoka nasin ko ken ron kiskelu kul bangman wi jen bangman wi don wan ajerone nak tusini ne di chop ke kinne to kudang diech re wi ka Rwanda chi yeken chi kites nien ke je rona mo kan nanga ne kenin to chop ko kor korodien chune da shu ko womun jela dande linga jan gwasame mi jira ma jidit ke jan channel me de jogno jen nyak nasan ko ken ko bilerti bi kan shamala shu gwasantin gor kon ke edde ko ten biata kamal bye bye